Sinibingelele emakhaya emadolobheni ngumfana Jolo nibingelelako kuma-channel akhe. Sowusukile umnyaka siyabonga lokuthi la sesikhona khona sesemkhathini na January sesiyomceza. Tinkinga tsebhememe kude-ke lo ngadi sinakusuka umnyaka kuyagijinywa kakhulu ngoba ngila futhi kumele wadi khona ukuthi nawehluleke kusetha kahle tinto takho ukuze kuthi nasekuleke kuboJune ukhanze ukuthi sekungcono sekuyahambeka. Kunginyalo vele kusesekube kakhulu ngoba sisasuka netinkinga entalo umnyaka lophelile. Umfana Joe namuhla ufuna ukukhuluma ngetihloko letibili noma letithathu. Sihloko lekafuna ukukhuluma ngaso umfana Joe, sihloko senhlonipho. Inhlonipho la emhlabeni ibaluleke kakhulu. Kumele inhlonipho uyicala ekhaya wena kubantu bakho nemkakho. Ukhombise ukuthi na uphumela ngephandle so uya kubantu labaningi. Inhlonipho kuyabonakala ukuthi kakho umuntu lo kanjani noma emndenini wakini umuntu lo kanjani. So ke ekugcineni kwale nkulumo yami ngidanidlalela ivideo nitoyibona le mvele ngikhuluma ngayo. Angaconzi kami mhlambe kuhlambalata ngale video, ngiconze kufundzisa abantu lento lengikhuluma ngayo ukuthi inhlonipho kukhulunywa ngani. Inhlonipho ke uyicala nangabe umntwana wakho akulethele lokuthide noma iglazi lemanti noma kudla. Lokuthi nje hayi ngiyabonga, ngiyabonga, hayi bekumnanzi kudla. Inhlonipho leyo. Lokubonga nje, lokwentile, lekakwentile umntwana wakho akwentela kona ngemoya lomuhle kusiwentela umntali wakhe. Uyabonga. Noma ngakuncane kwani, uyabonga. Sibuye ke indlela abantu labaningi lebangayinaki ene lento nyalo iyabashaya kakhulu. Kule video lengayidlala niyibuke lento balandzeli bami noma ke labonke labo lebangilandzelayo. Niyibuke lento lengikhuluma ngayo ukuthi ngikhuluma ngani. So esikhatsini lesiningi sinako lokuthi nangabe unika umuntu lomnika kona. Kungaba yini? Kungaba i-microphone, nabe nichinjana estage noma nenda njani. Uyamnika nje noma sikanjani. Lokho kukhombisa ukuthi kukhona lokungasi right ebuntwini bakho wena lonika lo muntu. Nawe wena lomukelako kukhombisa lokuthide ebuntwini bakho ukuthi umuntu lo njani. Nawuthatha tifundzise thina singama-Afrika ngaso sonke isikhathi nawuthatha into uyithatha ngesekudla kumuntu. Thini ema-Afrika noma abantu labamnyama nawuthatha lokuthide ukunikwa ngumuntu ukuthatha ngesekudla ubonge futhi. Yabo, awuthathi njengathi sowuyalwa ene kuveta isithombe lesimbi kubantu lebati inhlonipho. Bathatha uthi yini bozibani ngasi bebalwa. Indlela la yamukele ngayo le microphone la kuvela wahluphuna nje. Yabona lokho kuveta isithombe lesimbi kumuntu lo wadiko ngenhlonipho. Kunenye ke lengikufundzile la ndawukhuluma ngelijali elidzala umsholozi ngaso sonke isikhathi nangabe avela kubantu. Nangabe ugcoke elikepisi umbona ngathi aqala akhumule elikepisi enhloko kungikhathi kahalalisa tandla phakamisa. Lokho yini usho kuhlonipha lesive lesimjabulele. Seke uyathi buyiselela likepisi lakhe. Esikhatsini lesiningi kumele wathi umuntu ukuthi kukhona tindzawo la ngakadzingeki vele ufake isigcoko enhloko khona. Inhlonipho leyo losuka nayo kuphi ekhaya kini ekufundzisweni ukuthi sigcoko awusifaki noma ngangikuphi. Uthi ke umbono wemfana Joe nawufuna bantu bakuhloniphe nawe cala ubahloniphe abantu. Nangibekisa ngalendzaba yemsholozi nje ngimbukele tinhlelo letiningi konke la ukhanze ukuthi nangabe bamsukumisa so uyokhuluma le ndlela lekathatha ngayo i-microphone kulona lobekamsukumisa uyithatha ngehlonipho ngesekudla nangizane azambhambathela umuntu. Hayi kuvela uthathe nje ngathi uyalwa hlwisa ukukhulumela usayingeni usojake ekukhulumeni. Yebo kona basuke ba-excited but inhlonipho lothatha ngayo lokhu losuke kumukela kulona lokunikako. Khombisa buntu
lokho kutakusita kuphi-ke kukusita ukuthi ufundzisa bonke labantu laba lofuna bakuhloniphe nalofuna bakulandzele. Inhlonipho imgcoka kumuntu. Uyicala kuphi? Uyicala ekhaya kufamily yakho ubese uyophumela-ke esiveni-ke lesi lofuna kusibusa. Ngoba njengoba kwenteka tonke letinto leti bantu bajake kuba baholi. But kulobu buholi uyakwati yini ukuhlonipha abantu? Umfana Joe namuhla ukhuluma ngenhlonipho. Asifunze kuhlonipha noma ngaba kusesontweni ebandleni nawusukuma soyokhuluma nalesifi. Cala ubuke kucala soyokhuluma nebantu utilungise lijazi lakho nangabe uthatha lokuthite kulona lokusukumisako thatha kahle musi kuthatha ngathi uyalo. Yebo usuku excited kodwa umuntu lobuka lapha lokuhlakaniphile njengemfana Joe uyabona ukuthi kude inhlonipho kulowami. Emakhaya emadolobheni kukhuluma umfana Joe. Ngidlalela ivideo ke manje nitibuke letinto lengikhuluma ngalo nibuke labantu indlela lebanikana ngayo le microphones banikana kanjani. Nalo lomukelako uyimukele kanjani. Nalo lo nibuke lento ndayibona lento lengikhuluma ngayo ukuthi ingenta ukuthi kwehle isithundi saleyo organization. Ngani? Ngoba babona indlela lebenda ngayo baholi abakhombisi kuhlonipha. Le youth lebalandzelako itawuthatha ukuthi lento leyo-ke ingiyo kanzi i-wrong. Kanzi i-wrong. Buka la ukuthi isigcoko la usifake khona kufanele yini. Na uyokhuluma nebantu kufanele yini ufake isigcoko. Labo bantu lo ukhuluma nabo kufanele yini ukhulume nabo ufake isigcoko enhloko. Inhlonipho yethu thini bantu labamnyama eAfrika. Bukelani ivideo ke lento ngikhombisa yona lento lengikhuluma ngayo ngumfana Joe. Amen. Dr. John Mandlakaisa, Hlophe, Comrade Deputy President. Comrade.